او هم میزونی سخن باشه تاجیکی باشه او نه میزونی سخن نشته گردی میزونی سخن اردو باید بشه اردو ये मिजान उर्दू है और फारसी है उर्दू है सभी फारसी में नहीं मिलेगा कुछ भी फारसी का कब है कुछ थोड़ा है जूतों का तो क्या है फारसी में अब अंदर आके देख लीजिए जो भी है چیه ये दखल बता रही है واه پوشیدن پاتینکورا بود या खिताब को बगो नशा में आइए जरा जी इधर वाली साइड पर ما این حوض کتابخونه اومدیم میگیم یکون کتابی فارسی کو پیدا میکنیم یا نمیکنیم ये फारसी थोड़ा ये अरबी बीच में आ गया लेकिन ये फारसी का ये है बस फारसी में है दीवान हाफिज دیوان حافظ خب फारसी خب از امیر خسرو چی داریم تاریخ ادب عربی हाँ अच्छा मेहदी अफरोल दलित فارسی हाँ کانی ببینیم چی داریم اینجا गुलिस्तान सादी خب बोस्तान सादी خب असल الفارس اصول فارس اصول فارس. اصول فارسی چی باشد مولانا عالی گلزاری دبستان دبستان چی باشد از ادب باشد یا که از دینی باشد ادب و فکر حکایت دبستان bu چیه bu نه کتاب فارسی با فارسی مکالمات فارسی فارسی اردو این اسی گرامر است گراماتیکای کو Persian essays and grammar Malik Salim Joy پیش دور خب گراماتیک فارسی امیر خسرو شاید با زبان اردو و هندی باشد نه همون خودش تاجیکی داره کو اون دیگه وقتی زبان فارسی اباین رفت نه هندوستان اون دیگه مجبور شدن که اثرای همیشه با زبان هندی و اردو ترجمه کنن دیگه اثرها با زبان باقی نمونده اینجا شاید در آثارخانه ها باشد یا در اون جای دیگه باشد بسیار که مردم قبل نمیدن اباین رفت بید همه پرسیم موزین خب باز ما کتابی درباره امیر خسرو جستجو داریم و حسن دهلوی فارسی ادب تاریخ چی گفته افته تمام شد از مگا بدیل هم بدیل میشید بسیار زور میشید
давай Ana şeiri abi Amir Khusro baba. ба форсӣ форсӣ ай Yani Hazret Hoca Avam ki Mujib Hafur. Ne bu orada yani? урду ай ё амир хисрова намаш Ha Amir урду а Amir Khusro. Faiz de. Amir Khusro se Faiz. Ahmed Faiz. форсӣ ай Ne bu orada? англисӣ хачаби надорам Düşünce. İyi, Hindiye. İş Hindiye. Hindustan Amir Khusro ke ирам вай ай Nazr mein. Khusro naam. хисравнома ку एक जमाना उर्दू। है उर्दू रंग рангоранг хисрав ирам вай вай ай урду ай ne hemen şuradan kitabı поён чи ҳамашам хе урду боша нафаҳмем Sufi Amir Khusro Jahan Khusro урду ай ҳамун ёи каҷала дора ку ҳамун ёи каҷалаш урду ай अगर खुर्शीद इन सात बुलंद است ҳамаш زمان دیگر از پشتی چی نژنگ است нажанд نژند است و اگر دیدین همه شعرها با فارسی معلوماتش با اردو داده که тафсирш ба تفسیرش برده ها نکتبش برده از آه گرم تاج بسازند مردمان अपना नाम महत बताना रही है डॉक्टर के पास चलेगी ами чопи вай боша чопи ами ҳиндустон боша جامعه نگر ها چوبی دینی است ина мерам мегирем барои як устод дорем جلف نت است این فیلمی яъне хулосаи адабиёти арабии араб аз асри ҷоҳилия то асри ҳадис нав راست حدیث این برای مثلا در هندوستان یک اگزامی سپاری هست جرف نت کسانی که پی اچ دی میخونن پی اچ دی خواندنی هستن اونو باید همین اگزام امتحانا رو گذارن اگر همین امتحانا کسانی که میگذارن با بال بلند یعنی داخل میشن با اونا سکولارشیپ میدید حکومت هندوستان 40,000 روپیه این برای همونا مخصوص ирам мегирем فایده آوره ها то чо кади ира гирифтӣ من کنه پرسم نرخش چند پول میاد вай урду ай شیرو با زبان ва урдуро ха худам мефаҳмам вақто معنیش чо кади мерем है